Igicu TV Nation. Nshuti bakunzi bakundwa b'Igicu TV Nation, umunsi wa twagarutse naho tuganira ku makuru menshi cyane agiye atandukanye. Reka tubabwire yuko ku munsi wa none tujya kuganira ku makuru avuga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbibutsa yuko ikiganiro cyacu uyu munsi twibanda ku makuru ya politiki ndetse na diplomasi ku rwego ruhando mpuzamahanga. Babwire yuko mu gihe cyose waramuka wifuza kumva ibiganiro bitandukanye wakora subscribe ndetse na share. Ibyo gusa kandi turaza kugaruka ku makuru atandukanye. Umukuru wa M23 yagarutseho avuga nk'itangazamakuru. Kugira ngo mbabwire yuko Perezida Felix Antoine KISEkEDY yatangaje yuko atazigira n'umunsi n'umwe agirana ibiganiro na leta y'u Rwanda mu gihe cyose leta y'u Rwanda zaba igifite ingabo za muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Azemera ibiganiro ari uko niba nta na santimetero n'imwe rudori igihugu cy'u Rwanda gifite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese ngibi birashoboka cyangwa ntabwo bishoboka? Gihe kandi Perezida w'igihugu cy'u Rwanda abitero twatse avuga yuko nta ngabo n'imwe cyangwa se nta musoda n'umwe uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, habe n'uyu n'umwe rudori. Ibi rero bibabaza Perezida Felix Antoine KISEkEDY, akavuga yuko azakora ibishoboka byose kugira ngo yivune nihabura gutinda ingabo z'amahanga byose zabikora, ariko cyangwa se azana ibitwaro bya kirimbuzi bya bitwaro. Andi makuru adasanzwe tugeze muri kano kanya nuko muri sake ibintu birakaze, ibintu byabaye byahinduye isura, ingoma za imirisho mbese amazi ntabwo ari naho Colonel Sultan Makenga wati goma ngombe nyifate byanga byakunda. Turakoresha systeme strategique zibuze ko dufasha kuba twakigarura umujyi wa Goma byanga byakunda, aho turi wanze kuba twafata ubusozi butandukanye, dore yuko aho twitegeye ndetse n'ahantu turimo tureba umujyi wa Goma neza tufite mu biganza, kandi ikindi kibuga cy'indege nacyo gifite mu biganza, ku buryo kugifata ni ibintu byoroshye cyane. Muri kino kiganiro muraza kuba mwakwiyumvira ijambo ry'umuvugizi wa M23 ariwe Lawrence Kanyuka, akomeza agaruka kuri strategy M23 ikomeza kugenda ikoresha kugira ngo yivune umwanzi, kandi koko yajya bigaruka gatanu kuri gatanu. Iby'umunsi byo ntabwo bisanzwe bikomeje guhindura isura, ko agace ka Ishaja nako kaba kamaje kwigarurirwa na M23. Ese birahera hehe? Haracuwambaye ndakuba. Ikindi kandi ngira ngo mubwire kidasanzwe nuko umutwe wa M23 uvuga yuko ufite ibitwaro bya kirimbuzi, bya bitwaro biteye ubwoba, bya bitwaro ushobora kuba warasa ku bifaro bigahita bijanjagurika, bya bitwaro bya kirimbuzi, ufite indege za drone ndetse n'ibindi bitwaro bitandukanye wakoresha mu buryo bwo gufata ku buryo bwihuse. Reka mwumve ikiganiro mu buryo bukurikira. Dufite ibikoresho byinshi nk'uko nabivuze, nyine nanabisubiramo. Ibikoresho dufite ubu ngubu byatuma tugera na Kinshasa. Yego, intambara igihinduka, twatangiye dusaba ibiganiro barabitwima, KISEkEDY arabyanga. Rero natwe twarebye ukundi tumugenza. Ubu ngubu turi mu ihuriro ryitwa Alliance Fleuve Congo. Rero intambara yahinduye imirishyo. Ubu ngubu tugomba kubahora Kongo yose yuko abaturage bo muri utwo duce, mwe nyine mwiyumvire abaturage bagoma ukuntu bari gusaba ngo tugere muri uwo mujyi vuba, tuze tubabohore. Rero n'abandi bakure baza Kinshasa, baza Lubumbashi, Kisangani, Bandundu, Mbandaka, Matadi, hose baradukeneye, kandi tuzajyayo tubabohore nabo, tuzajyayo tugarure amahoro, tugarure umutekano n'ubusugire bw'igihugu cya Kongo. Urumva rero ubuyobozi bubi bwa KISEkEDY bwagize ingaruka mbi ku bakongomani bose, ku buryo bose barimo bataka, bose bakeneye kubohoka, bakeneye kwigarurira agaciro no kugarura agaciro k'igihugu cyacu. Abo twarwaniraga tuvugiye nk'abakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, nabo n'abakongomani nk'abandi. Rero tugomba kwishyira hamwe twese. Niyo mpamvu twagiye muri iryo huriro kugira ngo dufatanye duhashye umwanzi vuba. Umwanzi rero kuba yaranze ibiganiro, ubwo arashaka intambara, nubwo tuzi neza ko atayishoboye. Ubwo rero intambara tuzayikora, kandi tuzamusanga naho ari muri Kinshasa. Iyi ntambara yagize ibihe bibiri. Hari igihe cyabayeho icyo gusaba ibiganiro
wanabivuze neza, ariko ubu ngubu twageze mu gihe duheba. Ubu noneho tugiye kurwana impundura yuko ari byo KISEkEDY yatoranyije kugera Kinshasa, kugera tumukuye ku butegetsi. Uzi ririya huriro ry'ingabo zose ahora azana, bose bagera ku rugamba ntibaba ari benshi, kandi iyo urebye no muri strategy ya gisirikare, nubwo ntanayivugira ahangaha, ariko ntabwo wasiga umwanzi mwinshi nyuma yawe ngo wirukire mu mujyi. Ubu umwanzi uri hariya za Mweso turimo turamwigeza inyuma, uri muri za Masisi, muri iriya misozi twamwegeza inyuma, ntabwo wajya mu kibaya cya Goma. Usize umwanzi hejuru mu misozi ya za Mushaki, ya za Karuba, na za Hehe, ukeke ngo wagira umutekano muri uriya mujyi wa Goma, muri kiriya kibaya cya Sake. Rero hari ikibanziriza ikindi, ubwo turi kubanza guhashya umwanzi hejuru muri ya misozi, tumwirukane, tumucaginge, tumwake ibikoresho, niturangiza Goma yonyine izikuramo yonyine yuko nta bandi bo kwitarabara bahari. Ikibuga cy'indege n'ubu tukirebesha amaso, ariko biri muri gahunda, kandi mu minsi mike uzumva ikizahaba. Uyu ni Bwana Oscar Barindayisi, ibyo avuze nibyo koko. M23 cyangwa se umakunzi byose tazi kuba yabigeraho. Reka nze tubihanga amaso kabisa, wakora subscribe ndetse na share kugira ngo andi makuru nk'aya ngaya aba agishyushye kandi akigera ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. y'amakuru aba yatahuwe n'Igicu TV Nation. Njya komeza kugenda kugera ku gatanu, wakora subscribe ndetse na share kugira ngo ukomeze kugenda ubona amakuru nk'aya ngaya ameze neza cyane. Kambabwire ati sembe bazi ikibazo, ese M23 izabigeraho? Izafata Goma se? Igihe Kinshasa? Hasta vista Jabrez, amahoro y'Imana bana namwe. Hasta vista, wowe dukurikire nta kibazo.